future plan. And I'm doing a live shortly. Okay, bakale tamba froni dunduko sidu ani awalenga live rogo gani YouTube channel so oguroni naide ke birani oni ndukuro YouTube minika share inanga link shortly so anyane mena gani saka pait panga ga sopo bino na pa tunga ana mo ino dunduko sidu ba wene topic du chedo pangame ani de geturani wenenga kajia sidu wana birani ne sidu mi fugi bakari tamba fugu ya ba kumani mbugere bo gani honorable Biko Barakati former commissioner Gayembioko and then gani uli bakumbachenga Moses Takwafi duk nembie yo and then anakajiengo gupa dumbo yo na uli na linga Mary Fozia Hajaj and then spoke pangame inada kafura aleme lipo kupanga gasopo bino na gutunga hengo du na ye furani na inongo pachi papa haya nike kagulisa pagani sende chidu bakale tamba chidu menekafu zaka jenache iyo mungali moyo froni oni tunakajianga hake no nga gidware mane chinga kana broga sopo bino ga yangani belewete so menekatu na hana honorable so mwese kamanga kayugo ngo chirofo agumeno baburu nike bira nya wale dunduko ambwa limalenga comrade Biko Barakat ni wuli baso pobino tidu minang barago na kagasa tambwa fugu basu jedu morogo na fu kwa administration ngaga mu studio no guye cyabro dunduko ije kakusarane gbayaga tigisare ani furachi baso pobino yeah bakale tamba so menikando fo wuli bakumbaga Moses Takwafi so kuyo mungali moko and then hindusia for Fozia bakatamba froni ule tipogu manga pa mboli ashaha kuberoni ashaha miduhane ka mboli mone fuze gino na baha ilimone ngata Takwafi Moses Modesto Potiti ni boro na mafutini tipaso pobino kada kulogu rudu arme mina ngara gotire kaya ka furali pagini pang do papa so pobino na pagani sende tambwa okay bakale tamba foro uli bakumba so anakambu jana chefuli liye ke kayembuga limoni aha ani jinga bakale tamba foro lidunuko mina ngara gotire na mino wakempe hata mino wakeme express gimbara godech popanga me kabi kupana mengama mi hana veterans hame ana veterani ngo gurani nama mi dakarita so mikini bi kupana me mumanga ni asedingo ka sakanga kupanga gane pada sende so shirime besnanga ani yongone yipale kuliwege kasakanga hana kana boro nzo veterani bamiko Pananga boro inayambara nshikaninga old school and then a new school inama kunage singia then anga veteran anime nagani singia mena bakran bara go kadroni anime ha bamiko dani hale bin kuliwege aninga a veteran so menikape mo later gili monga Fozia Ajaji nya kama nega kana ule basu ko bino kwa miko misono kuchibino minga so like too much into culture ulenga jini pai minara ka Australia no miara kana nonga me ho change rete kwa miko miasono kuchibino miasono kuchibushikiri bino bo basu ko bino ule boro izo nunga me basu ko bino madoro yango ko bino ngame na do babale chiki no bundo kwalio siko kupanga boro ye spa break and then ana nasko bino bobana siko bino kin ruwa na je kana proto yata kin ruka ha I don't know how many times a day kita getara kin kali yuka ha kini magoni ba moto
and then anikita kusaba motore kini mwenye he ni ta abro kini ye wa wi araba kini ye wa wi kini beke ka akida ha yezo gure he do mangere ngame ni hini chini ngame muhima ngarga gasko bino ngin he shudu mikini dia ngame ane address of gasko binana so miatano matano deep into Buddhism brand chini hana meka discuss hata bati mina pefroni ngaji foundation one ya sono ye culture bangra gachin tambahan okay bakari tambahan tidu bakari tambahan froni dunu ko spopo ke na goni kaje goni rebo spopo pangame spopo panga ke kadunani hana tambahan froni dunu ko so tambahan froni dunu ko gupa minada katuna gusana edu walengame minada katuna ngana ulibakumbanga gani basoko binonga miko barakati gu sana hene ti bien ti popo gupangame gu sopo bino na dumbatano na pogupanga gitunga heyeye na ni frani ke ka gama gware so gu parakapa ona bihe dagbatini nga gini hena gu gani pogani tunga hena ne dumbatano nga wani sopo bino aniki kiri he ki igitunga ha pogupanga ke hunga belewe kumbatai tidu mo penga frani gisana ni kandu froni duko wadoni du poroyo gu aria pa ona bihe robu payanga gatunga he gitunga he ya gamahane no gutunga he ngo na dumbatano ne ini para padu chipapa ha chipopanga chado panga ani ini he na aboro and then chipopanga ani ruguchirane na tamba kale tambo egbe chipaka duno emyane na wamini pembata bususingo gwa boroka mbuge ya pai na kaduna ni liwege kama ga yulia data chipokupa ka jobu pai kana saka mina ita kasana embata no gani bakale boromu ku studio yo chipokupa ngami mengo uli clarification imbatano buli clarification mieda kama nga angame wagidwani ane biatare ana yengo rogo ministry nga agriculture ate watadu wadwana ni ko biama ana yengo rogo ministry nga agriculture ate ana yengo rogo organization ni kandara sana manga sunya na agriculture ate aninga expert in agriculture ate in agriculture sector ate ono wa fozia ajaji na APN ana sono yani ya vunguronga ke kina kuti bino mukitu ne bie mini fogoro kitu na shira sende kitu na araga nga kina amuna BA on daily basis yani wajina duna 50 plus RMN go 50 years plus re nga jiwi dunduko mo biboro nini de type nga ga bore sikili de na nwa ka de ina de bore enwan ina de tigini jiwi tigini jiwi ina pa na anwan ina zo onwan ina zo rigo angwa anwan yani ani tigani na experience biko naturally ya vungurani koyo not gupanga ani ndu school yo kiwuliki abora ando ko Miss Scotland ana yenga na kaja sunge the minister ga agriculture ko either at national level or at state no gugane extension officers dundu ko do at county level wala payams ana yengo katachi ga boro sunge sate ana yengo aka blame borote nga ye inongo paite ya uliki paite wala no ani chipogo paite le gerenga clarification mine da kamanga ani ye base wogwa citizen dunga concern ka biku paina manga wale no guya vungurani kurogo wa moni nini mwe masia. That is where we have come in. Bamba tasanga gedorete ni personal no guri pakumbo sunga takpafi ano sungo ka peka ano sungo chukugana tano zilina bo odunduko vuruoti babor ani kituna ka dig go soso ngo mushkila arenga jini ye pakara pare ne yewori atano zino tini dunduko tambo ya gerenga clarification mini dikamanga go aria pai masi atipugusana sana mo du wale no gutunga na dumbata tima duna bakare karapai
kamuji ananasi areme ngogwa ananasi ni yeye mbio yo kini yekandu vugo East Africa na ba awala rogini la go tunduko kini ngekula ananasi ka compare ako gumane ma regret yani ba when edu kurani nga naturally organic na sona na nzeme ngaga ga mbweli mwenye kutisa nayo natural nzeme gutunga edu berani uline minika gida dungwa gida mineda katuna ngamba tano na tungolo muninga tendrini guyana naye banga tendrini bara mini brodukala kama mbegi tunga ngaji bobo tunga adwane mukuni tendrini gala kino weti kitunozu ono mwa kusingo guzanda ere konwe bolebe katunu turu foro temasia chine gi katakma bunia le munia ne katidanga na mo chikandre gana biswe kanu kupata yote chikima nya kima uga kiye shanya sa koyo kinji kulengo bu bama takwa kala pali enebi rogoli njangu ayo odo kadaro gungagania watana banda kati gbarenga ati ogwa borna na chipaya yani budu yugan bingo a rogo jiwisita yo ya kama amonga ya tana kizini napa ono guganya tana na dumba no ngati ya bai I think Borona Yambako to do Panamanga. These two Borona Yamba ni kikacha kata minakata kata kusayo kanya ni understand kusa Borona Yamba ni minakata ni kata so gutana na dumba tano ne wa muninu ani yanga example kipa baingumba watado kuna anja atiara mina kuni kapeka kula dungwe wa muninu gitana ne ya namunga tanate ana adunga no gushinonga gamota nate ya na getana yani murakando kiketana aheki bu enya yamba ale menga ko pale chono hi biata biama tirigotana asa gwa bumko munagesa uri kudena sabasa na tabania kamtininga asate katakba ena ungatana asa kamtininga ate muna chati nani ile kurwabo ne katinda weka geni gigarane ojimo na ojiwi dundu komienda kaashworo ninga atitana ajetana inando ka ajetana ajimo du ajiwi dundu ko pagana biswe da ochani daninge imbugwa tire ika kuboni na ti chikini dani bukuchi weya na yambanga bukuchi boro kule kikuru rago aboro nandu chane kindu na samba na masete kadera gwadenga kadege na adeki ni kurukuchi ligotana kine kadera gwade ni sunge pati ni dundu ko kine rukamo otie fo agara biswe bia modu wala sita bukuchi mwandu ka motana rogo yo gulengo na mari ki majera be onikini ndwa wali chaka nuka onga paina burago le madani bure ikini nduka nuka mogutana no bukuchi garengo gukame pe nikira uri buru wadu asaka yekinji kimbo yache ku studio tambwa bakale tambaye I think muma pe go nyenye kipa ngogu pana daka jahana me lipo kupanga gatunga ngagitunga hene yele muna onu he kachikuru mukiesa dikazunga jet kupanga mechi karubule kono he kachikuru ngate. That is the key thing. Ulengo gubamba tada animwe he ko banana niyo no gupanga gitunga ya fwe furane ne chidu menaka funga rebofu linga foziali liya sadika pengo gupa du chipa gupanga gatunga hene and then anhin chefo uri pakumanga tapafi bakar kama uri abakumba chikere bodure ka frono ni na chikere bodure ka anwese gana aporo ka frana gana aporo Mufra Tefozia maybe could do technical kind of my continue talking. Mufra ngabale. Mana jana?
Anaja kabro ndo kubiti mo bombiko oni ni akiusa na wakabra kabro kubiti mo continue talking. Aywa. So, kupamina daka pechi ningo ku concern du hana me ashina dane address hana me ngamwe bombiko wadwana anya wala na veteran na barani anafra through experience ngo experience mwana sono para ngabro na no de ya kama ngo kubiyo gana but gana chigani anaka frana me sko kupanga bi pagani ko sene awa mun de here bro ngame anajanga burani li bewa bro na rani do barnamij ngaga agriculture and he has concerned citizens that another address of Panama Garogani Lingara, making Hekani when he customer, and then Badumurani Kanaho, go running Yamaninga concerned citizens, Nabi Prabro, Tebi Kuraka Spagani Lingara, Prabro, one where. No concerned citizens in our presenting go government to concerned kin berpede dingara kini asedika songo de kin do anada ka fresh pogo pa anaidige nando ni arigari ga haro gani arigara ngara sharumanga hajo burani ni de be government ga chete bati kura borkana hona manga na peka anya ngame gidana freedom mama really gana ayo role ke ka online kini peke ayo banya da ka online abotuna ka follow ni but gini he do message anga da ka pass he shana da ni pass he nga direct shi do ko gani akoro do for it ani han me hana ka fresh pa da ni ko send Okay, I think, yeah. Ona jana wala. Yes. Takpa kama jana, biko mna jana. Jana wala. Aywa. So, upandunga muhimu shada ane frachika hadulera. Anunga kusipointi matafo gonia internet kochi. Upandunga muhimu ngamwe. Gani koto sene nga za asande. Anyo selika bero kupangamwe. Kanyo to kwa fogo tunga ne ye ko bro mu ngegi ya ke ko to ani anga mbaya ne ye ina yana kama zene mbaya frani ngazande kuzene mbaya re ikini pebu ya chikoto ho kuranga pinki kuranga blue wala gini akalo du wala ya ke ko to zene mbaya nani kini gomu he kini yomrani ani kitna ka oro fo wakana I get forward again logo jibu kota amene go zenda mbayare kindu ko no ko horogani akuto sende yo mano wani ku sende yo rogani ko to sende ma kini ye Canada ha kena ko lu kota hare shikini ma kini na je shikini lini ku ko to sende yo shikini change gani fertilizer colors that means in 20 years to come anadunga belweno buhedrani yaya mahanga tumbate azande gini monyirani gugani tunga haya na manga hamatano ngame ina manga he iki vobondu na uli baga wale kita pelira na gulenga go gulema bewenge na cross na ovanda over na kuline ka kora asa ikita pelira wanda ikita pelira ndoko ikijimbaya kitna ka kipira hawre ka kipira kini moi heri mara bayo kini yame lenga tunga dilena ndio ya manga tunga he so onika ya na ba ka ya he ni shi ka ya agwani ya mwe kubo miongo gwa wande ya mwe no ogwa he ya mwe he ga mwe ya he dwani kali he
Chita kanyasa, borhoni kan bana me kuli mata bayo kakaka bumbayare kayena ne ka kina ka pa samu ya kasu ha te bon kun gina ma na hulu bo wandere ya mun gili la kita hare kun wa ma kun ba bule do wa ba ma ha chado kama ni na wale kama de na ngeli he ka banda ha kama kubani sagani system na ni waza obolo muna yeno buka kuchirani aure banko inga mino mokem te jara soro kazandete ina kirani sipagani potesende babi ko kangana ni fertilizer ulingana na karwe na ngoro obolo muna abagara nali ugumbo chima da wale chukunga me itna wale kama kada bosho labiyo ina makada para kana labiyo ina makada roso ngena je kana plastic wale kia te kana roso dungani ina bi itno wa wale bale ngame ina ba iya o para he dule ngapa na kando ina mbaka hakrobo kisi kini ya para kondo ma ile siku ka wale rogo kisi na lo ni wala achiko wale para kondo ko ne aboro aninga zandani kustrani venanga aninga abronge rich robo everything minerals aninga rich robo henga wa heyo ko sende yo jide ne yo wala kali kana abu afa bukundu kine ni abu afa wala kana abu afa kiku babale mbonyo ananasi mbonyo dani sende na very fertile yeah but shima da wala shi kupanga mwe kurane kana yama ga hanga me ahebele na zende hebruye ka kamali lomo kana ga munare kandi gulo mo ka ye na zende hebruye mo kunde munare kandi gulo mo ka zende hebruye a borolis de kino lomo kana ba zende hebruye mo kole no that means AI na take over basunye yo kini take over even a poroyo kini take over aninga zande kashidunga mwe analunga chipachirani na chipagani kwa tusende te ani mo kikona barani tusende yo anika tuna waleka kama gogo kanga mnaja fertilizer aboro kama eka biberani ngazani mkama ruwa kan ke fertilizer na kama bego mu America yo kanu ka kusko ho chiroso shiku kanu kusko chinga ya shiku ani dunga serious chinado kana no kanga campaign ngame he mo chininga butunga ne ye sayo ana mabili makana maguro so ne yezegyo kanili he chanjira mbaleke wana madiku biara chele ani kimino ma chanjira mbani gin he bana accepted gin he yo tananga ani chininga water food program world vision ya hena ina kana fani ina tena boya ni ndugume why we accepting it what happened to our previous life and ina na rachile began previous life but kama I have a lot to say because yejinga kana bro but please important for full kama yeah bakari tamba I think the topic ile manzira masima tunakanzera chidu dungu apake na hone bihe ngo kupadu chini na buari apa ye progogane rakuna gipanga nanga bitunga hayaga mafrane chidu bakare tambaya chipopogwa pa muna I think mumandu na kumbatayo a bit more so kan ye ke kasa karogo kusa so minika funga rego chefu libakmanga tapafe ku pekanga gini apango gudu chini chipopo ya panga jana fra chipopo hali tambaya bakare tambaya frone ule keni yawe gipaya na fureli hari mene tunga ge phone ne timanyanye ba uri azande na rani odunduko kati undara ne undanga azande panga wachanje ngati renge na rani yona gutangi dunduko ya kandara waburo urira go yabo ngore ko ngayengiri kakura bona bile bikini janja ono gupaka mi pe phone nga boli dushia ha mboli amaida kaksha kanga ani biara ka suru oguloni dure na ani kiabangara ka suru oguloni dure chido na plana chini wakipele chido kupaka mi pehenga kandaro gurago mina na noroko yo watuka tangole keye kada kulo guru dwane ine kimya ambijinemi na yeno gukatakatana ngo na yezegyo ne ko hemi bijinemi chinasa
gupanga gitara tunagapi mia janga gutunga tangero gimia tite na gubene pai ngo bukupa dunduka na France panga sinaza nde nange igotunga ono ogurani dwa wale upanga igotunga tibole beranite abonali hekili talito ndubole kangi kula tungo suguyo gredu ngo kulimi ko bazande adunga sinaza nde ono mini guzande biati mbiko baragati biati fozia na gukura zande ani dumo ine shinazande mina ngbenga tunga hete agoro dundu kwa naja ke no gukwa hendu belani ko unhi gari tunga wanda wa shaingi ana gairu ngarate sidu gupaye kwa zanda bulenga we episode yo ko ngwa he bilisi pasende perani bombiko anete ningo ubuyale byano dukusendeyo chinando kabisa pasende ono kamuyamu na zaboro chini oni hengo gunwe borogunga zande nazunda kazunda gubuyala azunda chengbaya bora chivunde chipaka saha kali enenie gere na manga nazunda buya azunda guhene kali ali bore nika boro nye guhega kuyi azanda wore anya wore gwazande do wore kumuyo du adunga borunjike dia azanda ya iye begine berungo du wore gini paedu bora berenga 14 za hatute moy biye chininga kandara minikape ogwa kandara gukpa ku yakida kida chipa ogude na ogudi aboro yakida kana ku oboro mu chipa guboro na bideke kidu ne wuri ogudini mune bizande du ni weneni na do kan begwa kwa kwa ngbere kita pino ku chikpa ku chigani ungatala kinilie bembike gene binike bizuzu kwa kwa wandete yani kuma pama sachiru fulani ngogu ne kasarani nga fa gana bawe kumbatayo kuma zande ho nikadu nikatangbandu yote bombike na ali ku hete adonga nyiri heya ono ikitaka biragiranire nga anidu na manga tirani ndiko ho maso pogabire ni kariga muhuoti ina yamu na manga chiro mbiko barakacha anukaze kabina ngbagene lingashiyo na adu na limo binalie wakana upafoji na apele iki akuna manga chiko manga tisenga nite muhe vungu yoro kurogo mudura kama manga ha mbiko ya vungu ku tibino gumonga baso bino mama ngaze na nite kinaro gugujividure ngo gwa pamya parfa gitunga ngbaya wachanye nya gairu ngate gwa ngbaya nga bodari nina adunga bolebi atikino tidunga yaga danzinzili ngbaya fwa zande ona ni mambo he ka unukina gunga white con adunga nzira hatinia shikati tunga wande yedu meni ga wuriami yenia ogura kana mo bira zatu duwa kana hunkwara munebi wande sadunga wuri zindiru mebi ono wuri wande limo ngine ine mbulu kana wande limo ganya wanda dunga atizo abanda yani wo dulima wanda duwa kabu shidu gidwa wale kwa wande duwa wale limo na chidi bole ni zunzuri mote ganya ya kidwa na alienga zande nga kali gani namba gani onzuwo gani bangbada ye mbahakali he bongumbe mbambareke mbuguru ajahalenga gwani na nyaga azande ana da kunwe bole yiya ono kamboro yenga guni na jaki fogorele ya wale ku playo ni ebi mbambareke ngo gumazama krauro gi wuri ndugu bole mini gudu atiyo mbambareke mazama ngashi na azande sidu animo wurugo monu gibamba te monu ko sosu azande manyawe monu ngo hunso na aboro amiali ngati ga mite aminali kina kaunga aminali kina ga mieshi ono guboro na riesi niwe kama ngara gimasa ni adanga piti yote bombika piti abonga piti yobe izite bera zande ine ngati ono shino zande ngamu lihe mo keduka ka akura kulo gudu bero mukinini kupanga munaraka ono kamali ensebo ye mwana ngapiate ni kupanga guni mali umero ko yote mbiko munali kineshi chikigata kabeshi chidu azande masatiyo kazande nuko bikulu nyani nili munu ninabere ngorungo tuna mangalo miye baga ko kutorogi mana ya kusayo ngamiye to hudu gimiye ko kutaka ata nani kala buru mi wogudumile kurabo ne kasana ka ya fa datere baga ko kutu
kisa na konga dachile kan yawa ka ci dunga gimiyan huwa ciki na homine mu nga gare do ngi mi ka di mara chini mo kan ya fare ci dachile ono ko modu dachiro bombi ka ci berome ya ko modu dachiro mi ce dachile to mi ka mine bi mara ka ci mine bi mara rogo wuru sa ci ko puta ci ka mi alfe manatu mi dudunga kumba bizande na tinu huwa ci bare gare dunga ko beta pa ka mi peke he ko pura ka ngagu azande na hali ya ciyo nani wagudumile mi apegire ngole fu azandara mine boyo musu fuloni tembiko ani yeno ni ka fura fu azande na boyo arme ipo mi ada ka pengame ani bunga ipo tipaja kana watunga ani nga wachita kwisa paga gari sende ya ani sidinga ureka hinga pa ka pananga tungo kwa hengo gudu berani ko koroga ni sende pachi undorani gare dungo kupanika manga tipapa azande kumbatayo na munazika bisende apana ka ruti sende ne urudu bekinarani no gwa ha boliwe kinarani na azande nga ana yesongo bino bole ku chwa azande na aso bino te zanda na aso bino ngene pido bambata mai china kuti sende zande ke duka chopa sende wenengai karuko unheru na we mai tinga biata mai azande tunogu ngai na duka so bino ngana rogo shara wahidi kidi dewe sende ni ugu he kini ko nu he ni gbagbare bambata mai kitana kini nu he ekituna kasara wa ha kini gbare na ba ngoku pana adu ngashi na zanda ya bino do kam sopo ki zoko ji he tiye kadun bino kuma pa imasaka duli ya zanda yo miaje nga chere na nia abu kituna ka abire kufanga haida nga frutu biko nie ine ngo sunge hete wogudwani no ni lewo mi apere mbiko ni note umwa borna kpana wore nduzu nga awande magbena be yedunduko awande kutokpoduko be inga sopo bino ono wogudimele mi akpara nga mbiko mboli amafure mi jichire kuti bino na ki magya pamodu yana ana nasopo bino mbulani rukutoka dakware gere ngo beta pa kami pehe afugo mange mimbole bobole fukula buba kumba wala kunagya wala fora on pegu ko ni pe tamba ba kare tamba he foro I think muma peka dungwa pai na bi pagupanga sanga paka inoginere bodunga kon he ogwa gania he and then na pagupanga me paka kakana kutigane tunga hengogu ana enje nani chidungo gupadu minada kandunga back kuchigupa honorable ni pehe nga pagupanga gitunga he chidugu pa me ada ka pay straight to point le ngame gitunga he yaga mafurane gware tinga GMO ngegine genetic in a modified organism like organic in a seeds go idea do jihe ni ada ka pehenga straight black and white ngame go idea do jihe be America okay ngame in a modified seeds sile popo gupangame kamongo ho kizugo si eberebe kumbatayo ya okay mu he mukukusho gwa hele kiliti he ile mumbe kura kabarebe. That is one, and then that is the key to that. Buheyada kamanga hangame inada ka control zeginona bahanga kamongo he chikikuru mukiri he mukuzugo jitunga akinu eberebe ya bombiko gini he makusanga gamana monguro yo kanbe kura vovotunga he nani de mara ya idaha. This is the point. This is the key to this GMO seeds. So, inada kupanga ka control zogino na baha and then kalima na chiro kamvuro gorungo wagine bakido pero kamu sopoho. Inada kupanga me munde gutunga ekana beyo. Ikini manyi pa warenga kini yena organization ne kagama tunga hefa aboro gulenga introduction ngaga ha. Mumbe he mukure wa mbiko na pehere kamunu he kazenda hevura kura kati mbalimba na mozenda ekikuru rokoyo mongo kuzenda eretiki kurute. That is the key ngame inada ka control everything gwemali ena bahadunduko inada ka control it. So chicken dawre chikupa ngame kamunu he mukuni bojo bwane dunduko mukuni boje kini biamana kwa padu dare. So chine kaida upabule nga mukushikana kura mana kanje kura tunga na ni chipo kupo bongo ko we packing it do balewe kuchigu point lina penga fozia ngame eja hene gitunga hene a chemical kana chini ya manga hanani
u achievement yada kamanga ngawe donko gani sende ngabro wenembutu sende go buyo anon erogoyo aheki iji beyond expectation go. So ikini biupanga chipo panga ka destroy bu sendere ina kamanga ja chemical kuchugu sendere wa munko erogoyo gono we fo gono we bu sendere makota nzeme heki gorogoyo mongo hebeleti kurute tinaka da kana gupanga me mu use kana fertilizer ugu fertilizer ale tine wori ona kambe kana beyo geyo the logic du ngame ina da kapusamana bero bi yeteriga. So chidi mobile patini ngame ina manga ji modified ina nga seed sile ke ka fo frani boa man benga ndete ina fo foro boa then wa mon kali tagatunga then mobile ko na hebelete ile mon ka jogo kurare boa chipo bongo ko nu tina destroy gas and kini rubale kini so kupangame bana kuragwa mange ange. That is the logic behind it, and this is magic like yeah tinga very massive wana frono nene ogwani anali no nzunzu ani ebelenganite akondo posha akondo ne woli anene go woli che ina modify akondo kina laboratory posha ngabro posha bagara ini miruki kusilero go posha le analinga posha bale no go posha dunga ubu ini yimo kile gono yon kinda range posha rute go posha na abodu ko yamanga chakura laboratory. And then we concern do hongame a jahana chemical do ya apply heka manga hanani to mo bi patininga na pino worknazin be cancer bunga jahana on kali heja chemical kini dungna che kuti potoroyo bana kuragba cancer kini zero on ko bi ngame kungo ko zodune. It is because of this laboratory manufactured meat no wahana banali ahewo ruzu munaya inaya from Pakistan nganga tani rabo ya kini sende dudu be yon rice chikuru ke kada ye be normally he ikia Pakistan rice ningba ajana na bodu ko ngala laboratory a chemical na roboyo amana kali he mona kali chipa gana sagana we gana biata gana biswe chikini enje pati potoroyo kana sakini zero chikini dunga galedo anhituna go pura pa kazangu ezile japadu lele no. This is what we are talking about. So chidumuna do gupangame ani rubutirani nani ke ino gupangame ndupiorani woli du chaenga ajahana analia jigalane zenda bapulia mine Nairobi mine nonene ajahana na bodu nkunga modified seeds. So tipo upangame ani asetika ino gini hen dupiorani ga gini hen chidwana manga gishole tin. So meneka munga kurare bobole na tunabele na biko barakati ngame wa mune pepa chipo kupanga gatunga do you think kwa pere ngata kwa fi kwa pere gutunga hengeji yaga mahadu kware dune ye kware chidwa wale fulira goyo wadadu nyomono dulimi kurogorani chipo kupanga ani sopobino kini pandagani tunga rubele ko sugese bana kuraba chipo pangame yani ani chipugutunga yani gini podo na manga makale tambwa bia masia na tambwa fo wulino dum ko no gwa corona tekede fo na chege atangure wo bakale pa me da ka pe masia wo tambwa ka mi geshe foro na enge tikina bamu ti makyo bombiko ka bamu adunga ya limo kanja masia ka bamu adunga ya kamida ne dunga me villa wala ko gudendu wa guporo ni kidu na dunga bro chipo fone kiporo ni rogo yota kati anjanga bamunya yani kakwa bananga gubete sendere bombiko gwa boro ani dunduka wala kukura bro na embara ninga so call bro na monji kina alimentary wala biwana ono bu alimentary ye monji kibanda sende kizi sende fulani da kwa ale mekiti anara ka bambiko o kusende da dunga ya kadara kana pia binada kan du direct kuchiga point na kusana emuni sanani na bakare tambwa fo wudine minga ta kwa fo kuna pe anasa da payasa da mini bakuriyo no gurani kinanda da kara ka wuri kidere kinga kina fungara garengo gutunga ngaya meye kibata ano ni vuru Uganda no isokobino ona mekwata kina gitunga ngaya ngakaza de chidule mihu begini pai gare ye Congo ye yes. Congo
Garene yebegini pai. Tina yebegu pai. Wurine mini peke na kurabro na mafurati pa. Minaenda mukategorize kurogoyo piyama. Sa nga gumane chipa minaenda kadwa na ziaje bombiko na furafu aboro aninga free. Ani manyame ana yenga kwa nekaja kaporo sunge kandara sate watadu kanya gusunge niya manga a charungate manga ate gani painga ate ane yoka bishraba pai sate ani yesa kasa da kai go gubete pai anareli musumo on fu akwarani rumu fu ya boro free kamanga gukani ai da kamanga a go pai kuni pe enga ga bombo akino gaga tukuji bombio mineda karia famu e foronga rengo dunga Molembe kari eshi chiparame biata mwa keji bombute. Psychologically, chidumine da kayati niwe gumane masie jipare. China tuna none. None du chai dani undogani aboroni. Agwa aborone eka colonize rani. Iya ama colonize rani kimborani. Ane kima liberate rani beyo. Ono ana liberating rani beyo lirani notere. Mopenga afarenga zogino. Aboro ini anime. There is nothing for nothing. There is something for something. Rogo pazande yonga ogwa chipa boate. Boro na fu pai na fu foro. Pai kineji. Boro afo chini foro. Boro na fugu ane foro. Pai kineji. Boro kineji. Pai kineji. Chidunia afo chini foro. Ma mumkin boro tindi tunga from USA kayena ni all the way na tiara rogwa kuraba na yedunduko kinekanuka kwa foro izo yo free of charge zanga sana ya chipamana ina biebi ngani ni kunjirani gine kama chitanga kina aroko chike kwa cha poro ya ina biebi ngana waka gine mwa chitanga weneda wachike kwa katirania ina biebi nga wene bauli kapai berani tena guagudena da kauli kapai guyo managala mubeni na waraga ategine ko makidanga kina ati ni chiyeya kini kijikino gure kini yo ngona problem itirani nga ina nangalirani yo wogu ana ino ni peke edunduko gutunga ene weyeye nani imwe ina kupainga in 10 years gare dungo kupaini kamanga ina ida kasaro ni sclave ni abidi ni kanga ngba wene gene wogunadu mbatana wakavora avokini vokiri goroyo kajbero kagana muko goro munyo michibo eme yote gudwa walenga kinano ni sana ora chipa bombiko anatajia patunga anikini oro chipa chipa munuka jia kasatiro ni kanga bombiko wa moye na anikini mwenye kuchisenda yo gusenda eregbana guboro mune nikini nikire bawuli ni kichini mango ni mwenye gupainga in 10 20 years to come munaka ande gutunga ene beru ene pisimana rogo pisimana yo uwe gingawe borona zunda zunzu na manga kule na manga ni dungu kali ono gweni monje tikotole muini wa mazunda ale chakongate ogwa borona nyane me kaunga nga nati enga ate ngwa ya dule gubuli vitamin no gunzira aduro goyo chigini du chiwuli mbokuse eni wuli asfara ale chidu yakonda akusayo kini ji iri ekusayo kini jigupisi ere kini zake kasaa ningungo kini yangungo lya edule chidu mwe bupazinga gunado kinakandara ngo waidanga kaunga kondo nasoka kaunga soka typical example mene ka pe furo ne na manga gupaita kwa fina pe ere oni kanya ziredu ma minakaye mbolimo honorable ayamba nga honorable bochi mi ando kukukoyo yakini poshi rute na gani wena bakinde monu fotuna ni kali emiya ka tambo akanye ni biyo kuriya miminali ali mikini ye kukuni afale poromo wala paye mangrane mikini manji gaida ne fa boro kini yombu paranga boro chenge ye kanye iga yakini tunakina peli mwe mikini ya chipagina kini ya wala amendu kukukoyo nga Asia yote amedungo guruzwa ngaga Pakistan te amenduka alikina bakinde monu base mikini afuko rengo ono wena uri kipai gine duro go monu yo uri kipai ku duro go monu yo gine bole duro zo gino do ergo yo monu na protein rogo yo
monuna apai na odunu ko chipa poto boro du rogo yo especially organic gani a wuri kipai nakanduka bisira kanya ba mi ari kire monu basic kwa honorable rago chibena chiko no mi afuko ako bulengo bu wede wuri kapai du aware engo bu ina wuri chechiko ngo monu erogo yote ono ani nyenga kumbana ali monu mbatano kini yeko zubato gene manganya yo ngongolingo no nko kikicha kitakoyo kumba kidoga kunyada so lumbatano na baso kunoko yego kirara ikiketio bo wiso du kuni yomuna jate kini yeye kama kini yena ke kitama hapa we kini zigundu kole nani kamungo ngolingo na kitiminigba because protein iti kotokoyo na so bura nani ganyo bude anarangame bude na gbari kandu ka gana ime kini ruyo ko yego no yo na kinozuku kini yeke sungo pawane kini kofa bete wuliyotio kini lira budera me kini zurukina pawane ana kini limia ana kini di pambara agwa budena ra kinao la adi wiso bude kini zinjogo kamuginga kupanga limoni ate kamuginga typhoid ite kamuginga malaria ate wuri kazona mo budete no kunduru kotoru ngungune ka baitru wakamusuka tru chadidi bombiko ogwa ayo ni duro gogwa nya gani ogudana aliyembatano ngo gudena mbyambi kidu adu bezunzu suka aroga dul nebikole namo na ulina midule nga afozia bukoto sele ga Australia nga gulenga ono build tronino kini gaga nane koyo abrone birogoro gale me kibigupanga Australia dungbana ko no kumba maria henga gabele dino kisukoji kingi wenenga kini mbikaji na kureko kinduko sungoche kama kugoni fuku ya ene kuli garengo kupena mbusa gani aboro Samson tinaida ani undo aburani na fura ani fura gani aboro ka liberate yo riyo ani liberate tirani ilirani yo ani nga expertite wogumina ape expert ngemite but gupai mie inonga reality chidura mine ego ponga adane foro mwa brebi ni sangara ko zamane social media mi kinji wenengai akumana ndwa wale kanje ko gwada wadu pharmacy yoti undo ni gungo bera kumbana bako chimi banyida nangera wenengai bombi ko gini be kupanga kurwalia ogwalia na dubatare ti miari da kware me minari mu da kware me minari gatia robo program ngaga kulane gajenga 2 times a week odo migira goyo kabore ngogwa edu kunite kamina je kurtu na mbira awre front kamina be pako front ya awre neye organic awa gare dungo gupai chai da ani undo gani a corona mina bakaren bara gobero ni kakusara ne ko baya ga areme wo wulini na be tipani undo gani aboro gupai du chipatunga when kosana kina oni duwo gupai ni du chipatunga nga anga aboro azandenga aira nyomorote michika ngo oforo bombi ko mereki de goyo na mina kulo de goyo azandenga aira nyomorote azanna spo bina so pa benenga ine manga pa mango tunko benenga bangri yo kine gochi paisa nga ye gongo tunga bole wete mupenga frenga aboro ni so po binonga talata fedeni sita fedeni tunga ene kanu kaka saro ngako pale sebwa piatanga ga wande chipa muigeni tukatsana wakaka saro makati na chini kunze nguyo bombi ko kupanga no nedu berana ni onedu yo yuzrani ni nga mubaji kuwa chira bago tunduko anika yeno gutana foro nakakura gurusita sha ikite yene gitana ane kipai ajaji na apere unzeme chemical duro go chikini limi kuro go sende tana kini ziri within 6 months mulkini yeno kubero ane mechipa boro munyi karamu bole wo go aboro na mangamba tam timagasa gupai ne yare menga boro ni piare me kichidini kinare munyi sara waje kinare munabera ngati na begini resources zero go polo chipaka kwa na pete egbo munyote mapayani dumbatano ngaboro kumba wale ngaboro ki heti ganga tinanya sayasa ine yena umeki boti bekupenga monuhino gbo muni gana gba kono nekia go guri kono nekia go gude gbo mukya gakumbo gbo mutikia tunga entenga kondo get tiduni vovo kwa yore yegindo kina weti we don't need chemicals chipaka banda gani tunga just munamanga dongo kike ekwario
ko gindo weti ane tiduna imi chita roja ngo bokuri so muneka gindo kina gawe ane ti ede wuri beta tipo gupanka giri eka chingoya gungi mene kandu koyole diro oni kaliete waja jina pe yes okukyali ngate kifuwena baga kituji gireri ebena ngai atekina tini fozie mwino kuli ali ngaya mama ovuru bagayo duni zazanenge foga atina de wakanya nusa didi wala kida miene ngoli magu petere tiya na ma awala perunge edu wala gine ya ma ya ma ovuru inayo foga atikini de wakanya adidi kuli chinazale ngo kuli nazale ngatini mukini yashe kuli ngimeyo ita gindoga mawe ane ngime ni gundu koyo we don't need chemicals ani paratizo yo ono ako masia ako roga ono sungo ni gulogoni kibatengo guporo nikaye kape importance ngaga gani ya efrani gupai bakumba na pe edule china manga kwa mashayo areme mie biparanga na baizara fukurako kwa pa na kongase neruo gorungo yani tima datironga munambira shaina kinaonga tana na kwako kandere wuli mana sawa kwa mya mandazi nani te myambiji kasuka mikini yakasana ko ngakuini ku chemical ya manga mandazi rogoyo first of all gurago yonu gudegi finale rogoyo kuinyenga 80% na bana kabanga chemical kuini gwenga kamira ye kusko kurogoyo chipati fukole tinga physics ngagare gene plus gene nakaso kupanga gene fuko kuinyenga mbakati edunga kulenga ka compare ana ungatana ngogu tuna erogo yotunduko runyorogo organic sende garengo gupadulira nyo aware mupenga gupyapa muna pape muno mwino mwai kamujilingara wa Pakistan nga nusu desert adunga wuni erogo ya ekini ya foro eno ruzio chineye ku tidunga tinga wene ruzo aware adena ya gudule na uliaze nderogo yo basha anga sabo sunge emwe pakara zakalembi arago ga Pakistan ngba mwata zaka swali ni kusko kina kukozero niyo ya jamaa gini Pakistan yo nguruzu wali mwengo tunyo mupenga afara wala ni todu ndiko China yo gini rago dube Chinese ne gini sadu beni ni nuruzu tipoto sende tikuru ni ena ni kafeforo ni undo swali pisha swali na pisha ina adure container ya dungura kini munja chemicals progo kini kofweni ni ruzu miama sogo gwanga goboro mutundu mina sana uri nemi ani sogo okinawo ani sogo gu atinite gweporo afo forore kumba beni nepido kadia aberongo gukura jene tambwa yeah bakari tamba I think the topic le manjira ni kare and then obaburu ne birani rogo kora rago so tamba for para kamada ka join gi shore mu kiji message fero go messenger menika ki the link for koyo then chipopanga mu join and so meanwhile borokina ya meanwhile menika fufuru shafu konga roga kuye and then menipiji ga message Godfrey Bangisa chipopanga mi kiji for then mu ka join gani show so bakare tamba roga muni yeki join nani I'm sure abunu mabi beta hapa na mumwena gini inadunga kupana farachi papa so mu penga kupadung balo before min before bak magata perfect ya itu mencoba saya satu dipakai untuk pegangan apa berayo pasti memang saja kuini na pelete na berayo mana robo dikoche sa mina bakare bara ukadani yes ni masana ta koloron especially the block for meeting bare legami ada koran yang dikenal cimbang mili mo ka musana fe ni ba ko cima aja tungare ko ni aprongono ni te especially ta pafi awai ba ko meno kanya mu ni ne te la bongiro ma go tire so so yeah bagi sama ko taman ya taman awapa na fradi pahale na bodu ko para ni dande kura pakina na manga oro kina na manga para niyo ko ko pa ya banga lack of knowledge
lack of understanding in control the moment. Ani ana on ma protect the wa pa na dai ko. But for area kina na kudara ni ben. Ndaga angera papa forani. And for example, brodu lenga me ibiro na blood pressure, ibiro na diabetes. Unde panga me ini kambira sha kindi na sukara. Ini ka njiji na ini ka igwa heduna mtemero. Omun pepre dikina na gole onali cha tekingoro. Yala gubana jabare nga unetanga aparanga kuja aparanga. Brodu lenga garani ka 25 uru ni buni bukusko. Nye no panga we jaringa kazanani. Because in the most healthy part of your body should be your stomach. Urodule chada chidu na health. But uradunga health here, nego pangame you have a problem. Because you do after and no bodu for the class of customer. So nego panga you have to look after it. You know? So guardia ngame yepanga brokus ko do the nani the man. Agwapare tina kagaran kusai, tina imo gani amparanga. And for example, come up or kina home like you can go over. And I can't get enough planning kwa mama ya kambi de me ni matiki. Italian when you do blood pressure no wa pare. Me ko blood pressure do le. Omuntu go ni wata to ni. Ko le naga kuli yo, especially odu mona blood pressure. You know, wacha mangalo. Kina na mbukuti. It's completely straight out of it. But when they are now watching my boro, they get on a soroka war, you might want to go a Japari, which in Pokyo Boro can disappear in a grade. Instead, Aboranya, the parliament, no, that's it. Chipoga is Papa Garigo, Taperengo, Ganelingara, or Grondio, Ganea Bakumba, or especially on Groy or not and who can repair anything. When it's sitting go, Saka or Babu. Ege organization ya NGOs onabio nga kurameda kayebali monike. Onabio nga ineko yo ineko ndaboro sire. Yaonga ineko ndaboro. Okay? Kada yena ni pamu. Kongo yao wali ipanda mikro gani nga ebola akongo matona bongo ye matona ka akongo matona ka kwa panga ka vaccination kwa panga woni do vironi imengia vaccination wale Gipare, ayakumbare, imo ino ngame, gane lingara gani sende, wena apa diyo. Chipakanya seri parani, iko mwana ina guadawa ale, mwenepangame, udena sona, kenu kujinga roko pangane ngate. Chipani kuzati, gibera ni ima diswa bera ni. Parani na wakaza du nongo autism meno kani, chima tona kadazanda. Gom, mwenepanga gudedu reko sonpesi kateka ngo. Unuka dunga kwa igo sungote. Kuchina Burkina wo yamu yule nangwa. Ana ya hele chine de ya aligo anali. Auga aligo ya chinda kini ke chini World Food Program wa. Abrote denga ligo nga pishapo wene ligo de sire. Wene ligo ngani tabani na bodu nuko. Gimo genetic modification. Murepanga bayana sono within 2 months. By ku wene ngai na pot. Yamu lengo dungani. Kondo na sona 2 weeks. On a national within 2 weeks. Then, you give that away now. In modernization, you for organic gara away. We do it in another Sudan. One do matter in our program now that Nina will not take Nigeria, will not take Nigeria. And if I team in a why, me, I know why I tell. Because we may know where Yamangahani waiting yet. On people now will morning my head. Only thing out from the Buregonado from 2005 atakwa aware cases ngaga cancer shahatunga bursa Sudan before Buregote lakini kigana aburni kibe cancer ni kai yani kikansa ni begine ligo ufuno akondo ile na ni poro ni Sudan ndio ngao Brazilian chicken nene tukbana akondo documentary kino yomo nyane ni gro shopara akondo du Brazilio yo chiga tataba ni padio ngao gindi district company sele ogwariwa nunga singe bare chinia tabura ali ngabare ya ina no tagbata wendu market ni kani kije ko ni kapa ko agwa kono mu bingo chigoni ngame kono nara liboime for almost 6 months na jara na ship 6 months ka jara na ship yo ibiliki kada Mombasa ini bali Mombasa bali na truck
na mkanda na chupa ya kulega after 1 week or 2 weeks moyo no wali kwa kondele ni ana wakini bari kina aminani sana munepanga ukesi singa ko bisiti matona kanja burujuba no burungo na gwapa na mangari na saporo no kibes no kiyo bes burujuba ya muzuzu kiyo dunane no it's all disease so do na mangwa pale but the message you do gani hapa kwa authorities especially gani lingara wose kotora ani panda gani uzenda ne pisha bora yana ne pani ne ina destroy gani sende an for example guboro na jize da ya world vision ko ko kununga bore next year na mara ko mo herogo usenda mando kamaga genetic modification za na kini kana kwa Canada fertilizer yangu para niyo yani sendele nyama na fertilizer hapa chipa ani don't go use fertilizer maybe I use fertilizer after 200 years or 400 years can ingere for gari pot sende we don't use fertilizer agwaje na ni prani fertilizer no fertilizer ngani te inade keye ka contaminate gani sende achitungo bare ngani productive ya ile tarani awarenga okay ani sumu ka ho hembe be umona ni bidrani ni na ya prani kini kusko ki na ni ki sora waina mangahare umbro ne bi ki sora ki ge ku jine ba yo wa wala bu ne kino be go mo wa pare mo ya troy nyamora go da ne wache ni kotore ingana ga zande do we deserve relief food no we don't deserve that when I dahanga ki na kita prani that's what we need here na tractors okay here na ogwa ni ka train running why can so for pino na ogwa machine but also na ogwa machine na I do not very careful I do not careful na ogwa machine nego machine do the destruction there destroy this echo na ga send ogbune ana dira sometimes ogbune ngani sige chata no ogbune ami do that na ga fertilizer for send taboro ino mwe kama pa kina do beramio ina nge nada kinataka bera pesa anistad aborokina bera ni magira ketancho aborokina ni magia opare patigiri po yama go sapare tinia I don't understand kina yo dule za to bare nanu kana kama singe for organization God get on behalf of on ko go on tikiza da ya aboro why so I do Urodu upamela kapengame aningana kande ane lingara avurani manje aborokina nada kacha gani sende aborokina nada kajara nusayo so ane sidika zaka berani the education shirani chipa kusendele kotosendele I'm telling you it's gold ina baharo bo wasen wonde ga bajin land organe go gani sendele ya banga bajin land we have to come you agwa aburo mongi 1945 43 World War I mananya bomu sanwore na chiyote para niyo logo bomu na do zamani na manga chemical cha tinga para niyo that's why here Baganera gore the most virgin land in the world but kana dimo value maga haya trust me ogya kubare yeye kinje karani rego dure iyo organization na ina kupanga kaza na pa frani ko ani singi aboro chinga ye ani sedi ta continue na kane organic zanda yana no magana chekarani kinkipi because otherwise kana manga oya manya itarana apenga gudwe ane kiwe ba practice na gomona ne kipe so kana ngia ngapo gani potosenda ya do gomono do lenda na pitarani tata because one thing is organ senda igwad ngo bele practice raka ni ka masa tamban bakari tamba so gani topic inga very interesting Godfrey Bangisa ini makida message follow na link so muziki ga ina bako kunga very eager topic ile mangwachiko and then David Misa Tasmania yo ini makida link kwa ga WhatsApp so kamada ka join muziki ga WhatsApp ku follow the instruction ga and then monaka join ran chido bakari tamba I think menika furisha forum menada ku furanga matano ngata pafe then mugini ka fura bomiko damana te ge network ni duko ya gasa so
bakari tamba ta kwafe so mo penga gupa ma bena renjani kamanga ha chipopo kupangame kasa daga kipi ka banda pagani tunga na chidunga kana gutunga he no muhe anya kupangame iye kafu free tunga he frani chikbilisi gane sende naki eliminate gane tunga he kusayo anaka bimono wori kambe tunga he nani chekasi dungame ano kina goye gure boko logic dugi hengame ani mbetunga he nakana mara kani ikingo tunga he karubele ko he bomko ye bingo mara ngapi shaborote so logic le dugi gidi pato kama penga chize kingo lidani na kize kilio baburo no mpati project pa na kale bakaitamba follow bombiko mu mapenzi uzunga network kono kia na kurapa yake na nonga ngani bakare katikise ne kwibwa zatu irike kide kunyemwa wale na de minwano ko mbieke miyayo ko yino ngamina flori pasandete minekyo kanyawe o mi apere kangia una mo bi sura ko baki mo bi ga severo bena ana mabiko yes kupaka mi pehe flo ana mabi ai tiri kupaka mi pehe flo ni tipaji panga patunga hele keni ya tibi memboli kifu gena fufu kunoni kifu amara fufu ni mbiko honkwa ide ko undo aboro ni kuno undo yo suru oguyo oni mai de ko undo rani ngazande shido na frani iri pagani senega gazande tipaka zaka bangirani mbiko apawa gare ropa kana nuka ko ni yeye ariki workshop du chai da pazande kasaka rogo pafu ye igirogoyo na aburu ko do hono nuka afra over radio tipa ha bombiko wona ine kini pere aburu ko afra nga bulebeli kupanga ga wore ya dukina ngara go tunga pabisinga abondo ka je na he kana bura zande na nuku radio ka afra kana ri kupanga abondo ka je tunga he abondo ka manga wore ono ka aburu du ho ka girogoyo zunzu nga gipare na imara ni imo kayimbo fugambo chipaha zozu gene nga kina gani tunga he ngo gudu berani ngo kwana matani rukui ani banda ha kan chirengi undani na ka undo gani senda kupatayo ono ka bora dunga ho nika peka haya nika ruku gira nga zande ya ono bobi ka miti mo gudu mine rogo guri ko nga gimi minaza kuma apaka na miaza ha nga gare kachi muyingo ya ani ogudu mine minambira kana borogi buga minambira da kwa woro gudu embiringa imero ko yakoro myambira imero ko yakoro to mbiko mini pa ya vungule ku chigbuga minambira kana kuma panga gare manga wore gare ni yebe minambira kine gigbuga miasa kanga anya hete kumwa ha atada na ali zande do ka digari ogungba ya ngaburo ogungba ya gana kini sungu pawe kita toho kini rihe kid rogogani abondu kita awara kini rira ugo bondu kuma aliye ngaga na zande ni kiki bakati ni pe zanda ni mosa fuka yo sakurani borkini ekrijo sape kana bortili ndiye ki je begu borodu pene hebeni ka be sape begu borodu pere beni ndiye zanga kumba ho azanda aduni ka yanga da hehana kum bambiko gwani yari bona te gari kubaki ne gamonu kamaro kangare biso chikita fa kumbaki ne kali ndoko anu ko che ko zande na ka jegbara kina kana nyo so die kina yo kaliye guduri he nana ya kasara kumba gudwa wore zande ho bole ni zande ta bambiko ogwa henga ga zande yedi kino humbaro zanga ina ngati dungo ogwa he na sa zande yidunya an guzande na sunga kaliyo gungba ya de wodunga ni fukumba nga zande owo bondule nga kana dawa fukumba zande hona libondu bolewete na liyo gungba ye bolewete yo hurungo dungani ono kupaka mpe floni fwa zande ala me floni te fwa zande na boye limbi na boroni limbi ngame oni sada ani fura ka afreli gipare chipachi kundalani bwemito gerenga na nuko kipibeshi kinyi mina pape fwa paranga kyanda woguto na ebrere ganane mange ngone mi ada tisitini sana ono mikindi nikina bonye nyekile mikindi di bonye nyekile kishi kula paranga bwembike gini he mina ligi myali ngoku ngabulugu mya yavungule kana kuchini na kipadure senga aburukini ipo na ya he ati apa magairu gairu mbogu sikili gairu
angbangaya ni fura ni na fura funi oni fura fura agumero ni aburoko ogudo na agumero ni gachin oni tayimbu yakini zanga ya ngoyo wogudu mina uko yesu ko patiapa karuga paranga wo miaruga paranga chale godu kagira kadure gare du chai da haware gumonga munga kana toni paranga zatu na ulizande garanonga kana 18 wala 20 years kama ida kakoda bana de mambira kana da wamba ginizande dunado ginizande na ambira da wamba da ari kina kedo yari kedo pondu kiri kina burgo ni ani duna o meragoyo kumba najbia kito sungo yorebe sikpe hari achiru kumba kimo bumbuko apa sekitu ambira nganda wamba kaya ni amanga ya he nda wani ta ni ya burgo boyo chiri na pepe ngawe weli kino bwetni nga paranga yani su basic na gira nga ba kumba tigana ali gani bakindi mulule ali kituna tigane karugo go yole go do gudere ka ko gat bagingala betu ni zayeke na ni zayeke oya tanga kajia paya ono bolisha hala oni ye gbaiga tipo mi pekingo da pai fuyo ngo gunda pehe ini biwa kana pambaro ikukana kamanga pa fojani mapepa mine binatu pombo ya manga fare midoka mitamba ko tinine midoka mpefa burubaiga gombo ya bakete mtafuna nandwara ko yo minandu go yananu ko ali kananu ko ali posi pombo aba mbena boko bobolu mandu mo yebikina mina ganga gi apaya kemiya fura nanu ko ali kondona sere mo yebikina uru ko ko mbiko mina emikini munali ka kondona sere te minika on kansiro chipogine zande chigudunga mina pekana nanu ko ali na ko andu kali ngani huzuo mando ebike na bibie si gare ngo gwanya he ngaga zande na ogwa patia da zande ne penga ngakanda ka pegwa pali ko undo rani ngazande ipagani sende nga muni tala kizini na bodu tala ani do bezande ngai mona ge ko boni ke boy ko boni ge ko boni kudi masaka ambatano nga barakatele emseki ngo bolewete onno upaga me pefulo nga anyinga zande ka pekina lengo fo azanda meri bidu ana mainga da gbegbere yomo kini mbuli na mashogu azande na madwa mbataka naga nani mashenga ngara azande bombiko gara barani gara chitalani inegboke bina kato fo azande kini yoni no kato irike ka gbile beroni na kedamma mukini bezande nani sungu ni ra yomo tigurani ikini yeke jioni ka pigani vurko ko ni katarumburu ni wo do paya mainga azande ya makwa ke tarumbu azande bege yomo rogbo kato sidu wo du ginyomo le atibu yomo le kindiri gizeginole ani dungo gwa botikani na barakati na gukura bagya boro ani dutigani ka du chogwa re bore ka yatangaru murani pegani ngara ku ya murani nani sidu agya boro sunda ku ya wore kitunga he kaliere idu ya matarumbu wa chiteyo le nanye fani no rugo ndika ya matarumbu wa chiteyo ko agara kusai kai ngaranga brewete ndika ya matarumbu wa chiteyo me kini mole foyo adina ni atanga kwa Tanzania ani dunika ka bangaraka ikiri pikiga ikiko bege yo mungo bege yo zunda buya cha he ka na biru ha he na ka daiwe na goro dunduko fu arugo tening ma ba wapa na bagatare na bagatoro ni ha ngoni kuru barare wono mo ina barare aware oni sana mini furo no tipa ani ngani aru ko no mboli ni kaliya ya alia ikire kibangaraka haraka tipa kai duna tugia patio tamba ifroni bakare tamba batafundo mo uri bakmbaki narenga Godfrey Bangisa kujoina ni Canada yo anakaja fugo ko ngutuko chidu ogwa pana pekare dunduko ngaka na bororengo mi nungo gini podu ano bingo kupati nga kurengo durogo yo yani nga iboyi ke frani ate chidu bakare tamba minada kafunga ulire bofu fozia li franga before Bangisa bamko li duna uli pango li ada kape so chidu go kupagi topic lenga very interesting anikini kanunga chefo uli bakumbaku Canada ka janga gilipadu mbako chipopagi pa na frach pale tamba bakare tamba from a veteran. This is the time
Shadane step up out Rogue Day, Flora, Graham, Okayama, on a soap, I partner. Women are beheaded, or Granny National, Garabu, Cassette, Yana, or Hedgy, Garam, where Zuguro, Mukosedika, lining up. That means I don't have patience, Rani, Chopana, Cassette. Play when I am away to borrow, Musegel, Muraka, Muduna time, and I will go with him or over there. Munka, Munkamanga, however, or Kanagala, more, Maya, Manga, Hati, Jewel, Kamaha, cassette, Radio. Radio, YouTube play. That means I'm not patient, Chirani. What me not go hope with Chirana, Ubani, and I'm a mobile papa, me a new school, the woman are teaching me, old school. So, you have a new school, you're our park going to share and offering. So, when I had a campaign from Madame America mentioned about the food watching on my chocolate, we have to address what go Gani culture, Gani Protestant and Kanyansa. I should get down when I can open Sapana and over and she could have been for you. On our Hana for you, in Hana Cadio, in Hana Kamaka, nothing. We are all local and okay, me and local, the Democrat better. In AI or again, what kind of trend. So, we had chocolate in America, and this is a true story. We pay from Minono Giga Jackana give Prahana. Then I'm going to burning seal, making a back at a container of plastic. Because you cut up a gadget as a walk over your so can I give one Hanaka to the Mina, and I don't know at the head of a blank activity gadget. Kurare ba to kana sami kin do ko kurana kule nga fama nga ga hen nga ga ji kana nga shibaro bule to police re ya to sada pa lo nya famo ne ko nya mi ga go to be hen da wo nya famo ne ikini ya fama fertilizer gi medulele mindu nani me ka to ga ha mix how many milliliters or 10 liters. 10 liters. 10 liters naga ime mikitogo 300 ml kurogo yongo gajana ulenge ime asoro asko wali aguma azande asoro oyando ka bi asoro ni go asoro no free for anyo na natural scent na ndonge etwayare Wasora Romi ya Kamaruka Wasora and Mala taking Duna Soro, Kini Blendera, Kini Jim and Kinuka again, Majo Habes in Togo Tony, where Kinuka, how many liters in the program, Mukuni Yena, send there, Kini Gala send Kinuka, Chiga, and then Mukuni Naka, Flash Ebes, or Maka program, however, the working to Togo, and then I saw him by. Yeah, believe what they until maybe when you go to school and run, you can go to Gani, the Jayona, where people show no where I get the look at you, and you have a solo, but I know Congo is under Corolani. Not changing Goya. Kumbo de wa from never my brother. I saw whatever form and I go by the little Mumble. Nakakuro Kuchiro go to the Gira. I saw a worry. I saw a worry. I saw a best of Bangay and Kiniana, saw Africa. Can you blend it up? Can you car program? You know, less or can you ask the Kukas or Mako? When you are from on, I saw Robert Hanada. Robert Gerda. Only bang when I'm going with fertilizer. Hal and the gas and another can through this prepared. This is a burning issue. Chitarani no good way, Kwama fighting a gira careki madoya, Mareki Mango.
ili sana happy te ili sana de breke e back ka finish running ibe tanga na ngaza na strong na land na ne gire ina find it for a way but way ka finish running ro ina ka finish running ro tanga ina de ka kill ka ne land ina de ka fe abagara wa meframa na abagara na ali ubungo kala kanani o kwa bore ko boro mo ko a do ko na me imo kana re McDonald's na running at 24 hours na man kali alikindi ngo ba Ronaldo kamdu so kamdu gere bisaba kamjinga me ngo mo jiro mo na ko himbe he ina afro me ko shaba goro muna ko famu yo ne bia bagara bese mo kunga wale mo kunga ko famu yo abagara bese nge biso na to buru gi famu ye manga famu na na ka o bumbo boron aja bagara na ne wo ina manufacture osho labero jeso aborkine riana ko yo binu so ikini bia mo yenu ko boro mo ikini ya wala mo mashallah jira ko kene time ban ko kana men wona be build ko ci lero wa pare ko he moino we mari moino we meri mo ko ite ken ko ndawa so wo system ne ba wala ya da kaja kama na fara ko ina da kufaza tuna ni ngesende ani be fertilizer wo mbodi duma moto ya mafuga fertilizer fana ngabe jile bese na ka ika na abu afa wala kura ina ma abu afa kajile kama abu afa wo mkenira na abu afa kuru kama ingiana mengawe mwene ngo wole muni ingine temo ko de bia na sabe ngo kira kibia ishikiri para bolonga ebianiste wachitara ne amaso ke kurali ngo gudu ekidoyo ila hapi ne bale ke mana ne different way ina da kasara ne slave kana rogani on land please china da andunga strong kashidomo kuma abera nga parani te ani ruchi pachirani nga asane kama the serious campaign mama na campaign ni ile mbanga voluntary work. When you volunteer yourself, that means you are here to defend your land. Defending your land means you have to campaign for it. You have to campaign for it. Obronya redo online and I do for you. Mana pass information you will get from it. Only you said you can not get boroni kini mwingi abro uhene sa yo watu na hana chai da gore dana da ngo ana da ko mu bebete utunga hana da ko mu bebete in head to secretary la nchamaza na kana bachi back to that culture. Chilumina da kape and ninga sore na nafanga ketiri banko is a banning issue. Bodle na kama kini hivi. Tupanga no sumo wala abro kini ye ngame ya masikio land fulani ka gudu masikio land fulani awara na plan bele ye kacha drama ni bakare kama yeah bakare tamba so tamba have tupagani sakapai and then I think the topic ile madunga ni banzinzeli he so nakaida kinakura ale bobele ani furanga anikie no kura ka na different point of view so geretenga anakafu ile bofu bakumbanga Godfrey Bangisa ku asadika penga kupado dumbako ani jinga chipopo gipana penga gatunga na gapado na isa kurani tamba okay Bangile takwa finandu kunia kuna pegu panga kunandu ke kisidoporo izita munandu ngagile watadu mwaido minano ke kisidoporo te miko kapele ngo minano ke kisidoporo te paya madu hongo guzozo ora ma invatire nga miyane metitu patikulu yenye tipa sidu ono tu masisa ni na yapana yamba sura auto mbreke nane ono mwoke mifune ni ni maya mineti pakuna yenye kipa sidu miada ka hompa ya bironi nga kanara Goodfield na ye no yumuno ni kana chile hono wa yenye kipodu na de mindu tipa ko ni mbore bo fora wala wile ko yo watikinyesi no ni ka pe no mundu andu adu pekisido boro dani mweno ngama nunga kekisido boro de batata mundu andu yo wamana mapegu kurabado anaka magagi subject kira magaberewe anaka furafura berewe anaka lisale bali gisogo kamu ya hamukudu na venere bobero anaki furafura bere chipanga tigidonga kana madam ajidu no ne aba
jedwali. Okay. Mi fusere fuku bonne yega. Yes, I think yes. Takwa Finando, and then kunada kandu. So kuna sene follow Bangisa. So Sene follow dunduko. Sene follow dunduko barakati sene. Yeah, sene follow ina bonji ko. Sene follow ina bonji ko ngogulo. Okay. Nine bara bro. Bakari tambaya. Yes. Okay. Basi mukisiga fono kulena paita. Kami anajana. Yes, anajana wenengai. Okay. Mirekwa ne has an elder of Tambai so go for good one. She got a very big concern. People are discussing Paiwagare. Kaino. Minatuna kafutamba nduni kofumboli na kafutamba fugu ngwatu nga Gaza Elizabeth. Minatuna nga gulegwa mea kukuru yembeyo in the 1979. Masia adunga ba weni bakule uba na njajirano bakwaro. Numeno kufomile nga Masia weni ngai. Dakwa numeno kufomile nga Alfred Barakat. Maybe Honorable Mbikole. Gulegwana do gidayo. I remember Honorable Barakat adunga chairperson for a committee in the National Assembly. O hadisi ya mangi nga wiso kwa aida kanku basinga yo hadisi kini mangi gudekini pi. So onedo miya ni gufomi nga Barakati ni dakwa wale la hadi on miya visiting yembioni in 2013. 2013 on do miniku yembe yo after 25 years. Mike tunokeno kwa padi nuko na manga. Omianduni in 2013 kuyembe yo first time after 25 years. Kaya mangingame muno bazatu. Late Charles Baywo kandu naming mienu ngawali muno badu nite. Ukinduka runemi kini nyala mingale ngami kini ngale wala kini ngale kini bi muno ba ikiro yo. So gupamia bi edun ko chugana mi afran ni badungwete gupameka fresh pa besi ngame. They have a very big changes so panamanga yembe. Mi atuna ka bi no gena ku ikiro yo. Boradu kino fa juma sone na te porasi bu porasi ko na taare things changed apaya ma dudunduko o meni gwari ni vurugbata kanduku ikre yo sha direnga gbangarego lakini wandumi gwa rakori ko magairo mirandu besigne ko mi mada ikre yo. So, gupame da ka fresh pa wala nga gwa padun ko na ana fresh pa anya wajin ko bizatu go pai honorable mbiko ni tranche pa. Sikiri ngwaya ana na biye batano sha warete. Gusikiri lemuni na zaman batano mukini bi lemuni wala shi wo barete. Manga mbakajenga ga kamera wenengana. Aiwa, yes. Manga kama mwenye litarabiza kati undo chikidunga sabit. Sido gupachi mimi na pe medaka aida kuchini onabule wenenga. Yes, anabira wenenga.
Ya warenga warenga. Yes. Gwa paidu ko Mo asali katumba kwali toni. Maybe wa muniza jele kating yeah tingbangba wa muniza jele. Wa muniza jele ni berole tingbangba. okay. Gwa paidu ko mungi namanga wali ko. Asal. Aiwa, yes. Tingbangba o. Aiwa. Sindo. Gwa paidu ko bimi warenga men. There need to be a really change. When we go pan fresh party, we go pan French party ko. Sini bavene. A pakino go maybe a chiminga and we can discuss it to our level. At the end of the day, it depends on the federal government. We can execute pana mangare. When we go adame, any educated our right and priorities nga any educated ganyabor. Sa nga ani bigu rakanga gani nanje gaza ngejine uwe kakiti gani culture and tradition sanu ganya wa gupenga gungbaya honorable mbiko ni diade kurangba kinon duna sikiri ebrewe adunga wale berania so gungbaya le mwa dukanye seje ka karga akuba ani appreciate kini educate gani aboro bakatamba kino ngame aborkina brane who has a PhD in agriculture ani seti kamanga research rogani lingara bomi ko pam o madu ni zandeyo upame bi ngame borkina boro na jangani le in ka bini ngame okay borona HIV beni njano wakan ko bi HIV kina boro ruguni ngala dina drogo bomi ko wapanga NGO ni yena pafran ngame okay garenga inwo aboro imunyi gare wala imunyi gare akazo dungani ya efran gure it is beyond our capacities. It is the national government nika initiate no panga non-government organization yele adungayo. We have to more researchers about research ni kama ipare when go paying borneki na kama ipate. This is the national government Kenya okay agia gunation nere imango research chio keno ina paya manga. We have people with the PhD in agriculture ringme ka connect no gaborki in go paye ina ngegine then gani role do our ngame aninga zande and keep gani culture and tradition kama upani kama manga adagbatirani ka edukitirani dagbatirani bamiko pa okay who Western Equatoria could dagba without the knowledge of the national government Kashmingot. But has the government in Western Equatoria that panga educated ya boro aninga zande na gani kindo nga japare ani sitka ja ani kamanga azande ani sitka jango pa dunko kindo ape frani kindo do kanya fu arugute fuga ya boro through the government nga Western Equatoria government and the kindo incorporate together ka full information fuga ya boro ngaji pare do ni kamanga so ba wene paido ana fresh are mene me fa fura bole to ko apan kama kumbata lakini direct boda wala mi je ki tamboro dun ko nogo afuko na peta am ni baru wene ngai arukte dungani ani no gabro ne ni ketno panga nega agriculture sisa koja mafra honorable mafra ndiko panga agriculture budu amape ana kiyo be brate
and I keep gomo. So and then I see people go Boronica initiation of Kachale. Let us take it serious skin for you and Ogwa I don't know pick on America I repeat it. Ogwa Kazana Waka Parade kana Waka Bigwa Padinke. An example, Miado Yende 2013, 2015. Menambra Sha Lebanon na Sukara, that in Malaga. What are we going to do? Mirogane, and Mingo can bring us Karate, and Mingo can bring a Lebanon. When we get or a part of that chemical, Rapator. Like in Bring Underani, Nano Gani immune system, African is very, very difficult. It is very high. COVID-19 or Paluco, affecting African system. The whole guy immune system is very strong. But still, we have to keep on that transform over pardon for Zia, honorable Biko, over Pasti or take care of Dunko, some partner Samson. And Ali Bagarame, Bagarane, Colombia. Me find an example of manga. Milange manga maybe in South Africa. Maria ga camera bele tina gusa popora gusa. Ai. Inambida na nzame. Mukini bi manga dule nga nzame dule nko dule nengai. Lakini muke kai yirani poro tado nga manga. Yeah, wogule ti manga. Aya. So, inambida na nzame omuke kai yirani poro sikado nga totally different. An example, Museveni on Koyani in America, will travel over the world. Kwa yungo karaka benko gunia yengo bugis kunaga kunya from Kampala. Kunaga kunya kina Kampala nuko kunika dano wori kwandu nikini kina ko ya nga fresh. So, grade wango kai na panga ani educate gani aboro. Ani take good ko nga honorable Barakat na go suggestion ga Madam Fozia. Chifa panga ani setka educate gani nga zande. You let us produce what we can be able to produce, and let us eat from what we produce. So, single family the cafe. A person of chemistry perspective, like in Garanga Guru, go best done, not like a pangame, the Guru. I appreciate you. The 5 billion for a fresh per hour. It is our leaders who are letting us down. It is our leaders now. With the current minister agriculture, mina sadapanga gani agriculturalist farmanga mbiko na Fozia no kuraboro. Yes, ka get connected to him. Wopanduko kamanga awili. Makununga akuzande yoki appreciating go panamangayo. The gwatan ngazan. Gudenga gi suggestion medaka suggestion. Now, let us involve Dr. Aziz. Because Minasa the Pangame, Mwakamangi research or Pamin Pembatano. Manga Zumbatao Manga Nazuko. Lemuni Ozuma Venambatago, Lemuni Namu BSK do Warenga yellowed. Munabi Lemuni basing a green now no etching. In fact, manga. Which means there was something wrong. Logani Ringana Gazande. So, Redo, no study program, one kind of SG, to program Gani, agriculturalist, PhD, animal research, YMB, Kabig in Panamanga. So, my suggestion is there's something wrong. No Payam Munjargani Ringara. Anatay Nungoya, not another Ani through our research. Bakatamba, body demand. Yeah, Bakatamba and follow Chipagua Papike Mon. I think Anaka for a belewe. Na dungwa paka na honeka kurachi woro hobamiko anaka furani tina zakari kuraboro yani ogwa papike monena boy kuraboro kina no ngo pachi papa haya wona gye kumbalole nika ina ngaji pare atika wodudu he so go history chiduma go history du inake ka horogo bukuyo
anapening barani bamgo gupangame jana won't panic ya buku to gwa pale so chidungo gupadu mabakari tamaye David munga welcome David Misa tabana ni mweno go na misana ni DMB yo ganu bakumba na so bino mitiuze yole chidu ya bakari tamaye forest paka join nani before mindu for biko barakati so I'm sure muna birani muna matnani birani kutiga message so mupenga gulipadu hon briefly then and hindu chefo biko barakati Gibson misana bakule oba Gibson misana bakule oba na gwa bonanga Kwa gwali ikiro yoka ngona nko bakula yo ko Gibson misana tamba kabiro Fugoronga munga mute muasadika kam unmute chiro Minongo ga microphone nga mute. Huh? No, ana mia jangarote. Mia jangaro ana jangarote muna jango. No. Ana janga kote kwa tudika mintika kwa ina kinzi. Mo ani anga mukurunga mukiyuzu kuna kubangisa likireke ya bere but mu allow ga microphone spoku pangame ti tina kusafu gorofora. Yeah, so bakaleta ma I think mini wala kuni manji gudulele. So minada kasananga hewa gudulele fu honorable Biko ngame na japare dunduko so gini hume dunho organic capacity wa na furarenga aninga concerned citizen gini strategy watadu gini padu holembiane kamanga hachipo pangame ka asada ko zungaji gipanga gidulele chipo pangame chindu kumbata bomko chidungo gunyana de preserve Apai biata bakare tambo ebe gina edumya je gile continue sana can you work on it yeah, I think ina kina honga maybe yeah mufura but ana janga anote but kasudunga chine disturb royo maybe there's ina kina hon be balambita okay apai biata ka ni mangi bambata ngogo problem du anile tai danga an jam kina boro go conclusion imbatano te pai gudu chirani tai da an mangi batano ya ulawiyat ni bambata pai wa priority problem nga ka asada ka fura po aporo I change game mindset kagairu mindset nga grabo kamunyangane mefabo yende yewe imbu isogogwa world food fawo yena dio gwa pire if I'm not mistaken you will be stoned abrobandi abakoti and you will get problem also from the local authority or the government on the ground so guwene paikani mwenje kamanga advocate ani advocate kajia ubeta boro kange nani so undo gipaire ko kupanga wine kati ade to aboro yo sa ngaka manki na boro junzo workshop for aboro ono mbolia mabakata paigi gama through social media guipia zande gechpenga TikTok muoneka bakata kula pai balewe ani don TikTok yo do aboro dike birani nina ba dike byo pai ni du bole chipo kupanga ani girisi ani bakaji gani mindset mbatano ngando bino be Chinese kani soko ko ruzuro goyo kirije gwa Chinese du China yote ina kanu makamba kada kumbo swali fani kakida mwana ko posa tikini kahinga gubako zoroni ngaga 25 kg gini magic kidunga so giparenga mindset taida ani se jumbatano okay a way forward what the 25 money pen
bamba tapanga ka sensitizer bol ape kuyo ngawe yena engo gutunga enadu mata bagwana painga gitunga edwawa bamba ta uwe ndaka igo importance ngaga gania importance ngaga angazile nonga gwanga nonga na kura kurugule ginya edu vuru nonga eni kuludu gushishia na sarakari kina ulizenda ka bogu shishia mweni bwedro go shishia kwa produce na PhDs in agriculture no kwa pali kiko gerenga kupaka ene kwa kurani ndevugwa yaye mbarogo mwango para binga ya bukamie mweni ginya kaza cha utati ko to boroyo ene kuludu gushishia na baare so gare dunga way forward yata way forward nyame kanduka manga gipale practically on ground kagbata baro gukura account iki akiro gutunga enga gogoga boromu chikwata gukura account ya akido ahera go ngo guganya kurwatu ngaya bakarang batiara wa enani gubatano so anikitu nakaje kudure for 5 years wogo mina ape ndani gidiro mukuda monga in 6 months iki bojena ba on kibigo gene benefit mungi meho even kam daviro nwe 10 times mwadanga tiboro no bana santana tambwa bakale tamba foro I think go pape ke monna bodun ko ba meme apai dungani na da gupanga ani sedika wana ka fora wana forare I think kura brokina on behavior and then kura brokina na makida message awale ngame go next na show another kamangalo unada ka join here go pare no go pa wuri bakuma na penga ga research ile I think it's another ani yongo no go kumba na mungi PhD rogoyo iye ka peka nga afran bomiko gupamia bi rogoyo ngame ani magusa gupangame goenga nature kazungo jihe tipo gupangame ti do has a tradition pakumbata anafra chipagani tradition these are all part ngaga tradition ka kipagani zanda he gani tunga he bomiko gupangame kayengo kani yengo na gukura he ni ke kagbilisa pagani tunga he berewe anikini ya wore berenga bomiko gu logic wana pe kahare gihe ya manghare no bodun ko gu logic du gihe ngame ana imbe gutunga he musisende berani anade konu he ani be kana be rogo bi na bahawana magagani a hekito mu hekin zogo ditunga hakini mu heberewe America dunga rogoete gini he dwana da kambu hetini kini ndo aliso kono kupangame goyo mbiji ogwa pare ogwa pengame tana na manga na ju sita tikikuru gare na manga ju we wala jimo we tikikuru ogwa hene na bodun ko imanje bombi ko kupangame yes population no grow ina abrunani every single day ina da bargu side effect do honga ga hangame an ka getri dinga ga gani tunga hena bodundu ko and then kinenya wali kini ro ka futunga hen frani meanwhile kinanani nari tigani kigbilisi pa hana bodundu ko an weni ka fa frani ye yengo bari nani bowo bi ya fa warte inika manga hakimanji bakare supermarket nga muna ngbe hangbe munuka bimono weli no gurungo do aware nga tipa kupanga ka tipa moli gichiro no wiro gene ho tipa kupanga mo bimana karuga wirote munuka bimana atine kange kina tunga gi pare na do upanga ani bane rogoyo wenenga bomko tidunga de ki kuchugwa pango gwana pekare biko muna atumba bero before for David Bele tambwa ninera ka furamba ta kun mo for David na gundwe duti bakumba wene biro ba mu mista budi mole mojio yambio county kizi state na ba misa go pai me da ka biabo da kuti history ga misa ngo during a mista nanja barani South Sudan watadu yambio in particular ana export India ku Uganda. Can you agree with me? Go bakare opposite of gupai manji aware roji modern zegino duane rokoyon yambio ana exporteria ku Uganda binga eyewitness ibondiko gubona jajia Ismail Sediki
Eliad ni bozomboli opposite the current chamber of commerce kimo isafia olia nde nyingo tana korogoyo ne yefa misambi tuze arabia nanu kan da misayore ikini yakalo de korogoyo kini shine cemetery na gana vura chipati ye kuvuru Uganda abange choya gender wande chana yo no mungu ndiko ke kali gabro Uganda broka shine enyo katinda kono but arme a 940 a 940 win logic bora waliana wona PH ko kwa fighter board adrogu Roger ni yake kata ena banga be kyoni mo penga farenga reading aga dene kino buse kana fora ya dunga kam mwanimbe kasanda ya ba skele no chan skele abro de tingote dene tingono busete Pio zato red lebe kiomba tano chado vuru yambio ngakam borona kit para usawala boru wera bugasa yani aboro kibeko ka para boroda ni kipa bomko tinamanga once in a while bomko gwanya ana nali but everybody are meduna cancer everybody duna sukari me na frade me na diabetes itire and the things have gone tamboa kaja sorry bakare kama David Mose jinga ka frangate ani maybe kani jinga rote mienengo gini panama ngate Mose dika ka bingo ga mic asidunga tinga mute then ana jaga fukolo na biro wenenga no ana janga rote so ana janga rote maybe ga phone duduna kurapa so meanwhile anakandunga foli most ka fixing ho then muki ana janga rote sen so most ka fixing ho then anakaja pambali chenga bafozera and then anikini cheka ya kuti conclusion anikini jinga kuyanga da pango gulengani ka ganani so gako phone nambo sambusa so ana janga rote ana bikina monombaro tini fura but ana janga kupama pete so move fura okay so bakman is sorry ana janga rote I hope when again because bakas again wenengai thank you okay na again no anajua nduko wenengai I think the guru kupamangarat na madukana pachini Maida ka join here now me also to go then skip the name we have to do this we have to make this Gupamere ka pehe froni ni uru henga me wanara ka wale ananyaka ni anaga veteran already gil message ana paso on for you ne ya wale ana ngambio ngame because ina yama nga old school ananga wale kimi no because kura message kana ho shada ni paso online for ogo kuchone foran Odumo ni nani mbaro pass it on before you die with it. Shilungo kupamina ada ka telefoni. Akaka na chirani ngame ngaza ngani machange. Minga sorry very unfortunately nga I have to show you who I am. Minga likoboro nga wone bipotarele. Nga bizana zemu akofina rangi ya guahene. Wani ngagiri ngara minara karogere shina mama simeneni minari ngahata gibakine mo imeaje inzamaje imekukari imeamboyo ulego gwa heminari ule misono shiona na ubani aha minisumu ka test yo for some days minya already google tete kabio ibi mo patrona ni chowo mo ne yote so many you go from a minute you go mini and I go the topic in a now TikTok the man. Shinada you go bafani na veterani. Ani a city kawu chipagani lingana gani potescent.
kana runga ye kinya birani kana working no boy ana janga responsibility bekin dote ana janga responsibility do kumate ana janga responsibility adaya borate guboronga ga agriculture ni and ninga welcome ke nani ani discuss here but the best ngame meni gani kuna kura bonon tene with citizen has a citizen governing concern of their land, they have to always say something about it. Shadow Nani jump online all the time, you can look online. I know there is a TikTok, there is all this platform Nakra, but when your platform Nakra there, any show any culture, any Yangashi Aboro, Tama national media makro. One media nakuru chair. Ani Maligani entertainment among our web at the Bugani culture, you go away, you question me, go banco, la Murengo, Hana Bandaka, Shinolan reasoning. Ani Zande, Mianga Yama, Ukumani, Mafara, and go to Pumuko. Kura Paka na home, not Bali. Central yo, capital city yo, Adiangarani. Kashidunga Shadiangarani ten. Nani Chigani Chipachirani, Nani Gabo. Ginehana Benashpachirani. Ginehana Benashpagani for send the Gani concern in the Guinea. Hala and come back for son and will just Shindu Woble. Who got send a Chitarania so responsible and come on bus change Woble. Aboronga jealousy chipa gani percent. Aboronga de kanya kama wale berani wano sumbo no nene kanya kama ha wale wokono go ka kaindu kwa kiji te wale ginspray kine bafa ngali ya kine dele kini yeshi. Angini yaka no ko lungo. Mongani na moria ma bless gani rago ki fe franc. Gilpo dona bana chipa gani percent Gilpo sha gani manje me no ngote so shirunga ogwa pamya kapeka ha frani ngame ani roki kini yake shirani kahino mane ka undo shirani kanaro gani on the land yo ashiru ani ngame kuro ude kana na yame ina yame oh bweni otomonga ne ku school yote but ni ama struggle ni struggle ni my struggle kanu ka uli kapani sani ka build chini buda wala ngani du anenga go budenga azande equatorian and all that means we have to look after ourselves now. This is the time that we need to look after ourselves. Kashidunga me barani chini ten na ani chini ten borachani ten ani rapchani ten shidunga batel pe helfroni anu ngai kiti pachani kason sachani Burengo buku de sono shichuru ni sono zanga bai zanga nai. Wala uson shichuru na nai wala bai. Shidungo bu buru pakan pe frani gani sende ani Kristiani wana gani tamba humbole nga mbali mafumbo kindo frani ani rukujiko ko ngaba ni saboro gani bikino ngaba ni saboro ko ni sako kwa kumengo pate. Bu pa kamyena pai ku jida mo bikino kwa kumkaji wa bro kamo yoma na payo ko eno go pana maka site bokino ni sako kwa maka solve go problem na gani ga zaite but na gani support na gani undo he na gani fuhume ko anka sobra chpa ku pangame ka ko undo gani kwa senenga ga zaite wo me begi belle starani ndo budu ama sobra chpa ku be frani then uli ko awre wala chita ka awre ni he China do panga gani akamane ani dungla berani ki mona so duko ka undo ko ka undo gani ko sende kama go padu mo gubera go in kaka ego ke go gubera dulu ro wala go padu ro mai ke nani mu yena e ko undo gani na ani mo ka sokota da basrani ani mo ka sokota ka sokota kana sana ka sokota kan da basrani ani yo na dena wo gwabrona sana abra na sana ugwelirani wadum gwelirani oguyo na sana chifara nena inangera kudarani amwe hana pass on to them. So what we pass on to them is
Tell them that Ghana land is not very important. This is very important. Our culture, everything. This is what we should be doing. Wana sana. Shiri ya mahanga ina magigine. Bemene magitano kwa English yo. Shiri ya mahanga sona wala nyaka wala nyinza wala gini. Development, so maybe. Yeah. So yeah, bakare tamba sidu anima ye anaye kutiji gidogani sakapai sidu bakare tamba fo ba borodun ko ye ke kabirani na birani rogo gwali ngara no gwa badu yo duru ko rogo yo sidu anafu gani bakare tamba froni sipo pangame oni jigoni rebo ke ka zo turoni ke jeja pange jana pekare jipadu ana pekare nyinyi kipodu ngani ono kana jianga hanga podu dunga serious du da bagani society ya on hibebe singame masio duna fura fojio duna fura barakati duna pekwa pa but I nara ka go experience go change ya pere uri bakmani mapenga konga barakati ngame gitunga henga gitunga he du boare ina foi foro mukun katikuru mukiji gukora hanga manade ko zugo se ko mo ebere mo hungo chiki kurute and then chidunga the key fugi aborore ngame ya edango gupangame mu kina gatunga ngo gumaso ina de upangame ka kusamana chiro mumbe gukora ha that is the key kutigi padu ana biere and then tima dawale next time anaka yebere na video minike na ogwa evidence to front dulu ngogu ya peka hat papaja pale no ngodu ya manga so ina header ole kuchugupangame munaka subscribe wo gupamuni subscribe kuti data nga munoko tumo every month nga wale tumo chipopangame ka ibia free data gwa pale tina ye kutinia gunia na alianga every day so subscription duneka doba na kurakwa after some years tika dachi gupangame subscription dungani subscription ngagine ile munuka imbe hena kana ma so mongo hobele he ho munuka onu he gutunga he nika gona abadu ko kusayo he ho munuka onu chiki kuru bele foro mukundo aje chi kinu hete ile mumbe hena ma that is the logic behind so chidongo gupacha da ani ganani gipana frachi mchipupaja pale ani preserve gani tunga he ani banda gani tunga he ngogu anton he gani lichinga bego mononya yes wena manga ngame insecurity roko gani rago ka burusu punga binote begu insecurity duyo chi brene na gomono kini ye brene ogupangame ani ogutunga he ane yihe ani mari to dunu ko betunga pawo gidulele chidu ani sedika ogupangame gani irembi ngaga state ye sedika na zareta proko gani state aburu soko bino kinunge original tunga he kiligu kimbugu korachi papo panga ke igoho soko mwe belebe so chidu gumeme padu ho bakari tamba froni dunduko so gerengani ye kutigani jigiso saka pai chidu bakari tamba fora uli bakumba bakisa so sore barakati kuni gito ku mwe belebe so minikafu 1 minute to each and everyone oni penga gini yanga da pango gudu kani ga kutini barakati wa muneye so uli pahongo gukani kamu pehe kani ganani I will give you 1 minute sei mbatafu pegu yanga da fugo kame pe minarwa nezia kagasa bakare tambwa fugu na biado pachiro dure na kagasa tambwa aporo no gu studio watadu gwa administration ngogo gu studio redunduko bakare tambwa froni ogwa pai ona peka bakuyo kusayo kada kwa areme mina follow ni follow da virago mina adungu no ndedede ya ona peka ogwa pai ko undongoronia ona frachipo gupai elenbe ko undo gwa boronika dokumbatayo in future to come anga ona peka garebele chiporoniti wala anapeka garebele chipalande tambwa phone mi aduna bakare ngbara go pe oni maduna dungo ngoji moyo oni ngoko ngoji mo frani chipakino gupanga gangiza ate ono chipo gupanga kazeka fora mu wogi dure ono gukadwe bit chip chipagani aboro durogoyo kasa da ani peke pai ono watuna fozia jaji jipai dure katinyenga ni gari paya katinyenga ni gamunya ani die wa mukeji ani na barani ngogula ni najia wale kanga kinogumo ni doing screen ya
ogura naje dunduko no gumonika je in time to come be ambassador of Gifugodure bombi ko tine dani se bena gani aboro ini gupai ngarengo karuka soga gbagbare ono kamunyenga wale fu nimbu gutunga ene nyambo ete gurengo duo ngati ne ke gokina pa ngbanya gidu beranine nga gini funi especially gani aparanga changba ngbeberewe chire ko ni yomburani berewe watado go yipi benga TikTok mi bia boro kigana no goje ani fura kapeka fu gani aparanga bambiko problem ngani te wa meka repeat chire borowe problem ngani berewe te minga 50 plus gine mi aida aberaka I can go anytime from now but what about a jogu deche duru kuchire ina kaso na kadakuro gini environment mi kan tasona nga esi dunga wena timo bigu pachininga wa vura warago angba ne vura kine kamanga jija na yo ana kwala kanina bara dagu deru yokaye mune bini dundu ko limonga musurani silik kari kina wuri eshi sakimburi mega kubaya biya tam alhamdulillah rabbil alamin wuri pa ote umete nina yeye risanda wayeye buyo kinana mitno yo sore ka pegi dure inde foba mandarone miki pefuyo no go paina mbusoro no ni ikie gine pa miki afuyo gomono ya sengere kipeke abani miki afuyo gomono na mbusoro ni bombi ko nari eshi ono munikali back in the ni na ngatana na abande na gaja figa ni kakura wale figa kina chironi chai mangate ino boya figa kikuru hips kikuru ikimarogo yo no boya kimanya sakuru yembio ina dunga yo bolebete tambo bakere tamba follow pakaja gare bogeka fura wa munape hele I think dungwa boron majia sidu anaka ki the link tinga live on YouTube and then anaka ki the link bele follow mo se dika paraka fogwa bro adunga jenebe ke bie ya and then ne ke bie tigere go tin gipare ti wana manjero go YouTube ti manyenyo kamvrara mukuzingi ti yare bo mazaka muni bie bi cha expire bele so ti dungo gupadu ho mina gasa gi bakari tamba foro tipaka dia gare bo den ke yeka saka gipadu rere so hanaka manga ligi sapan tipoko guwe peka panaka do ana pape foro mugi yaha and then ana nilika ye bele na dungwa evidence na gipadu rere wana peka hare ana peke mbaraniyo but ana yugongo modu do het no wa boro na yin gipare ni tiyo na pe hape ana ke ye ne gwa ga video tipoko ngame aburo kit ana tape hekini yugwe fuyo ipi ngame gupadu ana pele tinga very serious so bakare tamba and yet kuti digida gani sakapai so oni sunguna zale do wa brodu yugerenga yu furani kono so wa brodu regbo kini ko yon ki direct ba ke bihe so bakare tamba follow tidu oni sunguna zale